Pozdrav braćo, nadam se da ste dobro. Evo nas sada u Fight Weeku pred UFC događaj u Beogradu. Veliko je uzbuđenje i mi se opet nalazimo za nastavak analiza u vezi sa našim događajem. I znači danas ćemo analizirati borbu Aleksandra Rakića protiv Marcina Tibure, ali pre toga ćemo početi sa borbama Vlasta Čepa protiv Gilberta Urbine i borbe Marine Spasić protiv Stefanije Lucijane. UFC događaj u Beogradu je znači prilika za našeg srpsko-slovačkog borca Vlasta Čepa da uđe u najelitniji rang MMA sporta. Čeka ga dosta teška borba, vidim da po kladionicama je Vlasto Čepo ogroman favorit, po meni je to mnogo više 50-50, čak možda neka blaga prednost za Urbinu. Stilski je dosta zanimljiv match-up. Vlasto Čepo je vrlo agresivan borac, znamo da voli da vrši jak pritisak, da tera protivnika uz ogradu, da mu skrati distancu i da ga pogađa širokim krošejima, širokim i vrlo jakim udarcima. Poenta je da iznudi neke panične reakcije protivnika koji je nateran da se otvori, da ostavi glavu bez odbrane i tu da ga Vlasto Čepo pogodi. On je tip borca kome nije toliko problem da primi jedan udarac da bi dao 2 ili 3. U tom haosu baš voli da se bori i svakako će to hteti da iskreira u ovoj borbi, pogotovo dosta rano u ovom duelu. Međutim, vidjeli smo da Urbina može vrlo lako da pogodi borca koji se otvara dok pritiska i dok šalje udarce. To smo vidjeli protiv Medića na samom početku borbe gdje ga je pogodio odličnim direktom koji je srušio Medića, što znači da Urbina može biti vrlo opasan, pogotovo kada se protivnik otvori i ostavlja glavu bez odbrane, i to smo vidjeli da može biti problem za Vlasta Čepa. Dok udara ostavlja glavu dosta bez odbrane, dosta dignuta mu je brada i to će po meni biti problem u ovoj borbi, jer Urbina ima iskustvo u UFC-u, može dobro da anticipira kada i kako će protivnik da mu uđe u tu distancu i verujem da će moći sebi da iskreira neke prilike za kontru, da pogodi Čepa direktima dok Vlasto baca te široke udarce, i zato bih hteo da vidimo Čepa malo više, da kažem, taktike kod udaraca, malo više nameštenih udaraca, više direkta, malo više finti isto, jer ako šalje svaki udarac sa besom, mislim da će to Urbina uspjeti da pročita i da će moći dosta lako to da kontrira i što više finti i tih prednjih direkta koristi da bi se protivnik otvorio, da Urbina pošalje tu neku kontru malo neoprezno i da se prilikom te neoprezne kontre otvori i tu da ga Vlasto Čepo pogodi nekim jakim udarcem. Stvarno, hteo bih da vidim malo više tih nameštenih kombinacija od strane Vlasta Čepa, a ne samo te serije širokih krošeja levo-desno, koje jesu efikasne kada vršite pritisak dosta jako i kad se protivnik malo panično kreće, ali protiv UFC kalibra mislim da takve stvari mogu biti dosta opasne, ostavlja glavu dosta otvorenu i moglo bi biti dosta veliki problem ako ne uspe dosta brzo da zakači Urbinu. Ali nešto što mi se sviđa kod Vlasta Čepa je korišćenje klinča i pogotovo tih udaraca kod izlaska iz klinča. Vidjeli smo kroz njegove borbe da dobro pogađa odmah kod odvajanja, šalje neki dobar lakač, šalje neku kontru i takve prilike mislim treba da iskreira u borbi protiv Urbine, gdje bi moglo da postane dosta opasno ako ostane predugo u zoni razmene. Nakon tih serija od 3 ili 4 udaraca bilo bi dobro da ga uhvati u klinč, a ne sa namerom da ga samo gura u ogradu ili traži neko rušenje, nego samo da iskreira tu situaciju gdje se odvaja i pogađa dobrim kontrama ili laktovima i gdje može da vrši dobru štetu koja će biti vrlo korisna ako ova borba ode u 2. ili 3. rundu. Lično očekujem dosta intenziteta od strane Vlasta Čepa, samo se nadam da neće konstantno ići napred, jer Urbina ima vrlo dobar tajming ne samo za kontre i za te direkte kroz protivnički gard, nego također dobro ulazi za rušenje. Dobro pogodi moment kada protivnik baca udarac da bi prošao ispod tog udarca
ušao u double leg i srušio protivnika. A vidjeli smo da u parteru Vlasto Čepo je malo pasivan, prihvata dosta pozicije na leđima i vidjeli smo na primjer protiv ovog Poljaka Varžinjaka kad su se borili u oktagonu da je Poljak uspevao da nađe dobre pozicije iz polugarda, da mu uđe u mount, tu da vrši dobar ground and pound i tako je na kraju i izgubio. Ima malo taj problem sa tranzicijama kada se nađe na leđima, a također u tim situacijama će trošiti dosta energije, a vidjeli smo da Vlasto Čepo u stojci koristi dosta energije, puno pritiska, puno šalje tih širokih udaraca i time troši puno energije, znači da je kardio već malo upitan kad je u pitanju borba na 15 minuta, tako da bi bilo najbolje da izbjegne te situacije gdje se otvara za rušenje i da bi u tome bio uspešan. Mislim da na početku borbe treba da kontroliše ipak svoj tempo, da ne isprazni kardio na samom početku tražeći neki veliki nokaut. Prosto mora biti spreman da se bori bar 10 ili 15 minuta u ovoj borbi. Ovo su ipak borci u UFC-u koji imaju bradu, koji su primali udarce od mnogo dobrih protivnika, što znači da kardio će biti izuzetno bitan faktor u ovoj borbi i u svakoj prestojećoj borbi koju će Čepo imati u UFC-u. Taktiku koju bih želeo da vidim od strane Vlasta Čepa jeste dosta agresivan stil, ali uz dosta tih kratkih kombinacija, a ne serije od 7 ili 8 udaraca gdje lovi protivnika unazad i gdje se otvara za kontre i za rušenja, da koristi dosta tih direkta, da koristi finte da bi namestio svoje jake udarce, da uhvati neki klinč kada osjeća da razmena ne ide baš na njegovu stranu ili da se malo previše oteže, da uđe u klinč i tu da inicira odvajanje gdje će ga pogoditi, kao što smo rekli, laktovima, dobrim kolenom u telo ili krošeom preko strane. Po meni, ako na taj način odradi ovu borbu, daće sebi najbolje šanse da pobedi u ovoj borbi i neće prerano ostati bez energije i to će stvarno biti izuzetno bitan faktor u ovom duelu. Ako uspe to da uradi, mislim da apsolutno može da dođe do prekida u prvoj rundi ili početkom druge runde. Međutim, ako ne uspe, mislim da će Urbina preuzeti ritam borbe, da će mnogo lakše pogađati, da će naći prostora kroz gard Vlasta Čepa da ga pogodi, da mu uđe u rušenje i da ga smara stvarno u parteru, da mu šalje dobar ground and pound. Vidjeli smo da Urbina može dosta dobro da vrši tu top kontrolu, baca dobar ground and pound i malo me plaši da neće Čepo uspeti da dođe do ranog nokauta, jer Urbina prima dosta tih direktnih udaraca i to od Vlasta Čepa nismo baš puno vidjeli. Vidjeli smo da računa mnogo više na te široke udarce koje protivnik može da pročita i da kontrira. Stvarno bih hteo da prognoziram pobedu Vlasta Čepa, ali po meni su bolje šanse na strane Urbine, pogotovo ako borba izađe iz prve runde i mislim da će to biti slučaj i nažalost vidim pobedu Urbine kasnije u borbi ili prekidom ili 29-28 odlukom na kraju borbe. Svakako želim ovdje da grešim. Čepo do sada je pokazao veliku agresivnost, ali mislim da je malo nekontrolisana agresivnost i da će u ovoj borbi uspeti Urbina da ga kontrira, uspeti da dođe do rušenja, da će tu vršiti dobru štetu i da će naterati Čepa da istroši dosta energije. A drugi, dosta težak UFC debi na ovom događaju će biti za Marinu Spasić, koja je dobila poziv od strane UFC-a pred nekoliko nedelja. Borba protiv Stefani Luciane. Luciano ima 3 borbe unutar UFC-a, 2 pobede, 1 odlukom, 1 submissionom i 1 poraz odlukom koji je bio dosta tesan i zapravo kad sam gledao ovu borbu ponovo sam mislio da je Stefani Luciano uradila dovoljno da bi pobedila. Jasno je da se radi o dobrom borcu, Luciano je svakako zaslužila svoje mesto u UFC-u i znači da ulazi u ovu borbu sa dosta zasluženim statusom favorita, ali je zapravo stilski dosta zanimljiva ova borba jer će, mislim, doći do interesantnih razmena u stojci. Luciano ima taj Muay Thai stil borbe gdje koristi puno front kikova, puno tip kikova, dobro skraćuje distancu kolenima, dobro koristi svoje direkte i zna biti dosta eksplozivna
Marina u stojci, dosta dobro pritiska i koristi svoje direkte. Vidjeli smo da prednjim direktom dobro namešta svoju zadnju ruku i da može da iskreira dosta efikasne kombinacije. Ima dobru raznovrsnost što se tiče arsenala udaraca. Ima ona tu dosta kikova, dosta dobrih tih kratkih kombinacija i pre svega ima dosta dobar tajming da bi pronašla kontre i rušenja kada protivnik ulazi u tu distancu. Biće zanimljivo gledati kako će ići taj odnos u ritmu između Luciane i Marine Spasić, jer smo također vidjeli da Marina ima dobar tajming i da dobro ulazi u svoje udarce. Kada protivnik ulazi u tu distancu, da može da nađe te dobre zadnje direkte koji pogađaju tačno kroz gard, tako da će biti zanimljivo vidjeti ko će biti precizniji i brži u tim razmenama kod skraćivanja distance. Nešto što bi moglo da bude problem za Marinu je to što ne varira toliko ritam u borbi. Zna ona vrlo dobro da ulazi i da izlazi iz te distance, ima dobar tajming za te udarce, ali nekako uvek ulazi i izlazi istim ritmom. I to bi moglo da bude dosta opasno protiv Luciane, koja ima isto tako dobar tajming da bi pogodila protivnika koja ulazi u distancu. Marina bi u tom segmentu mogla da bude malo predvidljiva. Također kada pritiska protivnika možemo da vidimo da napada dosta linearno, da ne uzima neke uglove, neke spoljne uglove gdje bi mogla bolje da iznenadi protivnika nekim udarcem preko strane, pogotovo kada možemo da vidimo da Luciano zna da bude dosta opasna kod tih linearnih napada, znači kolenom kada ulazi u distancu bi mogla svakako da pogodi ili telo ili glavu Marine. Također se izlaže dosta tim direktima koje bi mogla da izbegne ako bi uzela neki spoljni ugao gdje se ne bi našla na liniji udaranja. Mislim da će ovdje biti borba kontrola te distance. S jedne strane dosta kikova za Luciano, dosta direkta za Marinu. Voleo bih da Marina iskoristi te prilike kad su baš zajedno da pogodi telo. Vidjeli smo da dobro može da pogodi u razmeni serijom tih udaraca u telo. Međutim, također smo vidjeli da Marina ostavlja glavu dosta otvorenu kada ulazi u te dugačke razmene, što ne radi toliko kada dočekuje protivnika svojim kontrama, tako da u ovoj borbi bi možda bilo interesantnije za Marinu Spasić da prepusti malo tu inicijativu u skraćivanju distance Stefani Luciani, a da Marina preuzme tu ulogu counter-strikera gdje mislim da bi mogla da ima dosta uspeha, jer ima svakako dobar tajming i dosta jake ruke za tu strovej diviziju. Također bit će interesantno vidjeti da li će Marina probati neko rušenje. Vidjeli smo da ima dobar tajming kod protivničkih ulaska, da prođe ispod udaraca i uzme taj neki dobar double leg koji može da iznenadi protivnika. Vidjeli smo da Luciano ima dosta dobru odbranu, pogotovo uz ogradu gdje dobro ubacuje svoj underhook, ali smo vidjeli da kada se nađe u parteru, to je bilo vidljivo u borbi protiv Sam Hughes, da ima neke poteškoće da se digne, da može biti iskontrolisana i da tu troši dosta energije. U toj trećoj rundi protiv Hughes je bila dosta istrošena, nije bila toliko opasna kao u prvoj rundi, izgubila dosta te oštrine i brzine kod udaraca, tako da bi to bilo možda interesantno za Marinu da iskoristi i da napadne kardio Luciane, što će po meni biti izuzetno bitno, jer ta borba će najverovatnije ući u treću rundu koja bi mogla da bude odlučna. Što više može da isprazni energiju svog protivnika, utoliko bolje za Marinu Spasić, koja će računati na dosta dobre i jake udarce, da vrši štetu i da ne pusti Luciano da preuzme totalno ritam i volumen u ovoj borbi, jer iako su dosta velike šanse da u ovoj borbi Stefani Luciano zbog tog boljeg iskustva u UFC-u preuzme ritam i da vrši dobar volumen, svakako mislim da Marina Spasić će imati svoje prilike ako se usudi baš da uđe u tu frontalnu konfrontaciju gdje može nakon dobrog direkta da napadne telo, može da iz neke kombinacije vrši dobru štetu i da bi zahvaljujući time učinila ovu borbu dosta neizvesnu. Iako vidim više pobedu Stefani Luciane odlukom, svakako Marina Spasić može ovdje da dođe do trijumfa. Jeste dosta veliki skok
u protivničkom nivou, ali ovdje stilski će biti po meni dosta zanimljivo i svakako ima prostora da Marina Spasić nešto uradi. I eto, stigli smo sada do zadnje analize u ovom videu. Borba koja svakako zanima mnogo ljudi i to je prelazak Aleksandra Rakića u tešku kategoriju u borbi protiv Marcina Tibure. Tibura koji je pravi veteran UFC-a, mislim da ima negde oko 24 ili 5 borbi i postavio se kao pravi gatekeeper teške kategorije i neko ko bi mogao da postavi nekoliko problema Aleksandru Rakiću ako Rakić ne uđe sa jasnom taktikom u ovu borbu. Ovdje je dosta jasno da će Aleksandar Rakić imati dosta značajnu prednost što se tiče brzine udaraca, ali i brzine kod kretanja. Mene je lično malo brinuo taj prelazak u tešku kategoriju i veliko pitanje je bilo da li će dodati previše kila prilikom tog prelaska u najtežu kategoriju UFC-a, ali sudeći po slikama, sudeći po videima koji su izašli, izgleda dosta suv, dosta brz, tako da će i u teškoj kategoriji, mislim, imati te lagane kretnje na nogama koje je pokazao u poluteškoj kategoriji i te kretnje će svakako biti veliki faktor u teškoj kategoriji gdje su protivnici ipak dosta teži i dosta sporiji. Svakako u ovoj borbi očekujem dosta pokretljivog Rakića koji će uspjeti da izbegne dosta sporijim udarcima Marcina Tibure. Međutim, nešto što me malo brine u ovoj borbi je da vidimo malo neodlučnog Rakića kao što smo viđali zadnje vreme, gdje se ne osjeća jasan plan ulazeći u borbu i gdje koristi previše tih pojedinačnih udaraca da bi ostao na toj distanci, da se ne bi izlagao nekoj kontri i to mislim da ne bi bilo pametno u teškoj kategoriji. Rakić smo vidjeli da koristi dosta tih pojedinačnih udaraca, da ne veže dovoljno kombinacije. Zbog toga ne predstavlja neku veliku opasnost protivniku koji pretpostavlja da će Rakić samo jedan udarac da pošalje i zbog toga ne osjeća potrebu da se kreće unazad i mislim da u teškoj kategoriji će svakako moći da eksploatiše sporije reakcije protivnika, da pogodi dobrom serijom udaraca. Ne kažem sada da mora da ulazi u neke lude razmene sa 5, 6, 7 ili 8 udaraca, nego dosta kratke kombinacije, da sve kreće iz džeba, da nakon toga šalje neki dobar direkt ili neki desni kroše, da nakon toga veže sa leg kikom, veže sa body kikom. Znamo da Aleksandar Rakić ima vrlo dobre kikove, ali do sada je dosta bacao to pojedinačno i nekako nije predstavljao neku veliku opasnost protivniku. Hteo bi mnogo više da veže te kratke kombinacije sa kikovima. Zašto? Jer će tako i protivnik da se otvori. Ako primi nekoliko tih kikova nakon kombinacije, bit će nateran da spusti ruke i ostavit će otvorenu glavu i to bi baš hteo da vidim u ovoj borbi, dosta varijacije sa kikovima i da ih pre svega veže sa kombinacijama. Također problem pojedinačnih udaraca koji bi pogotovo u ovoj borbi mogao biti problematičan je to što mnogo lakše protivnik vam ulazi u klinč i to je nešto što apsolutno mora Rakić da izbegne u ovoj borbi, jer Marcin Tibura je vrlo iskusan teškaš i zna da je sporiji od svog protivnika. Poenta je da što brže zatvori tu distancu, da mu uđe u klinč, da ga onda natera uz ogradu gdje može da vrši svoju težinu. Mislim da će Tibura ući u ovu borbu sa nekih između 115 i 120 i nešto kila i to će za Rakića biti sasvim novo i ne bih želeo da u tim sekvencama izgubi energiju, da troši energiju na izlazak iz klinča protiv lika koji je teži od njega i koji je vrlo iskusan u tim situacijama. Znam da dosta ljudi bi želeli da Aleksandar Rakić odradi dosta sigurnu borbu, da se pre svega kreće oko protivnika, da mu šalje neke leg kikove, da ga umori, da ga natera da se kreće i to je svakako safe game plan koji može svakako da dođe do pobede odlukom, ali lično bih želeo da vidim malo više žara od strane Aleksandra Rakića. Znam da može to da radi i stvarno bih hteo da okrene list poluteške kategorije gdje je vezao 4 poraza i taj list svakako može da okrene pametnom agresivnošću, da šalje dobre direkte, da šalje dobre kombinacije koje namešta tim direktima, da veže sve to sa kikovima. Hoću da vidim Rakića koji
kreira za sebe prilike za te velike udarce, a ne koji traži svaki put neki veliki udarac. Vidjeli smo da protiv Murzakanova ga je skupo koštalo to što je stalno tražio taj desni overhand, ta finta rušenja za desni overhand, to je nekoliko puta uradio i na kraju ga Murzakanov dočekao izuzetno tvrdim prednjim direktom. I u ovoj borbi protiv Marcina Tibure mislim da svakako ima mnogo prostora da iskreira sebi te dobre prilike, te prilike za jake udarce, za head kickove, da iznudi loše reakcije od strane Marcina Tibure, koji staje dosta ispred svog protivnika, ne sklanja toliko glavu, nema dobre kretnje glavom, zapravo može da bude meta neke dobro nameštene kombinacije. Također možemo da vidimo da kada pritiska Tibura dosta hoda sa svojim udarcima i da ostavlja glavu široko otvorenu, to je apsolutno prilika za Rakića da izađe preko strane, uzme neki dobar ugao i umjesto da se vrati na distancu kika, volio bih da nakon tog izlaska Rakić baci odmah kratku 1-2 kombinaciju koja bi kaznila svaki put napad Marcina Tibure. Naravno, što manje rvanja u ovoj borbi, to bolje. Ako Rakić hoće da nađe neko rušenje, to bi bilo dobro, na primjer, na kraju jedne runde. Znamo da Marcin Tibura se dosta otvara i da može biti kontriran tim rušenjima, tako da bi to možda bilo interesantno za Rakića na kraju jedne runde da dođe do rušenja ili do tih pozicija za rvanje gdje bi kompetitivno osjetio tu težinu u teškoj kategoriji, a da se ne stavi baš u neku opasnost da ga protivnik iskontroliše, da vrši neku težinu u klinču ili da se nađe na leđima gdje bi imao možda dosta problema da se digne. Znamo da je Rakić vrlo dobar rvač i dobar grepler, međutim to je, kao što smo rekli, sasvim nova težina i ne bi bilo dobro da Rakić previše rizikuje u tim pozicijama. Znači, šta bih želio da vidim od Rakića u ovoj borbi, to je dosta ritma, da se ne bori na petama, da bude dosta proaktivan, da iskreira sebi dobre prilike i to će po meni doći kroz dobar džeb, dobro vezanje sa zadnjom rukom i dobro vezanje sa kikovima, da ne baca te pojedinačne udarce, da bude malo nepredvidljiv, da tera protivnika malo unazad, malo panično, gdje će se svakako otvoriti za vrlo jake i dobro nameštene udarce našeg Saleta Rakića. Mislim da ovo apsolutno nije težak game plan za Rakića, on ima sva ta oružja u svom arsenalu, samo je pitanje da ih veže i da ne pusti protivnika da ga pročita. Znači da moja prognoza u ovoj borbi, ja sam dosta optimističan, mislim da će biti Rakić proaktivan i da će doći do prekida krajem druge runde. Mislim da će biti taj neki TKO nakon dobre kombinacije i da će pogoditi nekim high kickom. Znam da svi želimo da vidimo taj high kick kao što je poslao protiv Jimmya Manue, ali mislim da će ovdje kroz dobro nameštanje, kroz korišćenje tih kikova u telo, kikova u noge koji će naterati Tiburu da spusti ruke i da otvori glavu i da će ga tako Rakić pogoditi. Možda ga neće čisto nokautirati, ali će dati sebi priliku da ga uzdrma i da ga završi ground and poundom ili udarcima uz ogradu. Da li Rakić može da odradi vrlo sigurnu borbu gdje se puno kreće, gdje pogađa tim kikovima i tim direktima sa distance? Apsolutno da može i da može tako da dogura do dosta jednostavne odluke. Međutim, mislim da izlaskom iz te zone komfora daje sebi mnogo samopouzdanja, može da pokaže sebi da ima taj kapacitet da stvori mnogo dobre situacije, da završi borbe i da otvori tu novu karijeru u teškoj kategoriji na najbolji način. I to je to što se tiče današnjih analiza. Recite apsolutno u komentarima šta mislite o prelasku Aleksandra Rakića u tešku kategoriju. Znam da su neki želeli da ostane u polutešku, da misle da mu je tamo prirodna kategorija, ali lično mislim da mu je potrebna nova priča, novo podglavlje i da će taj prelazak u tešku kategoriju da mu otvori nekoliko prilika, uz to da ustanovi da ima mnogo dobra oružja i da apsolutno može sebi da iskreira vrlo dobre prilike. Naravno, ne zaboravite da ostavite neki like ako vam se svidjela današnja analiza. Za nekoliko dana ćemo se vratiti za zadnje analize u vezi našeg događaja, znači naravno glavna borba Uroša Medića, također borbe Nikolije Milošević, Jovana Leke
i naravno Borislava Nikolića koji je pred nekoliko dana dobio poziv od strane UFC-a da se pridruži ovoj fešti u Beogradu. Tako da ako niste još, apsolutno se pretplatite da ne biste promašili sve što sledi, što znači da se vidimo za nekoliko dana. Budite mi dobri i ostanite uz kanal. Pozdrav!